nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longki kubor bam tagasngi. Hadin kilat pathai kubor kila yo banet jingo iki pulit apa harash nong mukro kumju iki patba nong shok nong kate katan kabadan hablok laskan West Janty Hills District kalong kajing mentoy henry duna pat kajing yada ban shong shngan nyamar kajing duna ki pulin bat bom pat biang kajakasa jongki. Nakaleng ke sorkar kelari ban penkloy banang penbun ki pulit pahara bat ban penbiang ki syadara ki bakham bha na kabenta ki pulit yada namar ki briula jong. Habayo banyakran bat machan rami sungo uwe ni kinong shong shnong katika than labang nong pelun ulabu jingkali ya ka sorkar MDA 20 balai ka sorkar kadon pisa ban shnai ki check gate kumju ban pelut kita masa kat ba ki pat ba ka than khaput kidang sir ompat shngan ka let tray let kta shalingkha ki risa ba cender mi sungo kibadi na kidong than dong katika block 1 labang nong pelut i kumno halor kejingja belajar kumno sau benai mensua hau benai November bagi pai ba ru mta kidang sujer kidang tiam buat lagala dan makana ki pulit bayada te ngadai we ni ganyong song chnong jongka elaka labang nang pelut kebangi juti pai ba kum ke blok 1 te kat kum ke jing yoi junga hadin ke tu ke jingjia ke ba lajia haga arpo artarik jong benai November jong nisnem baladap ya ke jing du no jong ki sangut ki mensim ba koridor ki belajia haga snong mukro te ngang adon benong kumne hadu mentaru ki pai nong song snong jongi ke badon haga snong mukro kimpat yo ya kataga kejing sengai mo kejing sengai haga lej haga wan jongki haga trega kata jongki namar balai kumbang yo i menta katuga Assam Forest Checket ru kadang terekam hipura kidang te pen bha susu ban ya ke baladep bat nalor kata ki pulit Assam om duna ya ka kat arngut seneng man kesngi ki apara hang to kat ba ki pulit ki badon na gejelame kali ajung ipat ki don tang remut kat kum gejing tip bang ngayo laingut mensngi bat laingut benmit nelor kata kajakasa jong kiru kalong gaba isang sod ban pej namar ba lasu shna melumala tangkum itai jakasa genong belaru ompat ihap namar lacu ker nerut balacu tap naloru leketar polin te kejingkeli ke ba nganga kwa banbu ya ka sorkar kadai geni lada ke sorkar jumi ke don fon ke don pisa ban penshna ya ki checkpoint lene ban pelut ya ke pisa haki tamasa kiba kumne kumtai kayo pisa balai pat kam yo pisala ne kam don fon ban shna kampen bha ya ke jakasa jong gitu ki pulit ki badon hang toking bat ngi kwaru ban kentui ke sorkar ba ka dei ban pha kambun ki pulit syakatu ke jaka om dei yang jongi kum ki pai nong chong chnong jong ka blok 1 hi barok ko wei ni kwa ban ajing mut ban kentui ke sorkar ba hakan ni ke jingi pen bek put jong ne ka benta ka baar ka wat ka baar ka bangi tip kum ka face tu ai ba upai ba unrai yu pur usam shano kwa bandon hatu kwa bandon se mekalia ne kwa bandon se asam ne kumalong menta hapo ka blok 1 mo ki babun hi de kasih penar ki don ki karbiru henre lada kum kenung salada ngi ki kasih penar ngi don nye hojar par hajar ngut ukarbi ulak bandon tang sausan tang lai sa hojar mut bab ne pali ulak bandon ci hajar khatsan spak mut te ka population hi ke majority hi kadang tam gejungi nalor kata ketenrai hi kade gejungi ngi de kita ki fast telaran kita ki fast origin jong gitu gejaka te ka weng ka wa bandong kalong kumni cubu kum kanuksa lada ngau lada utrai ying udon tang marwei hakatu ka ying jong unong sa wai pat udon ki spak mut hatu katu ka ying namar labun ki basa hakatu ka ying kaying kan long nok kejong gitu ki basa wai em lada udon tang marweru kejong utrai
ti mangiru hakan ni ka nongrim nginda wa be ba ka tu ko jaka ka dei ka jungi ku malalong nduan thai ku long kuma bat ni kwa ni thadang ban don sport megalaya